angkat ini kehidupan dunia ngan saukur kesenangan bisa tembong segala amal jeung dosa sing saha-saha anu dijauhkeun tina seuneu neraka musik percaya jadi pembantu rekording bikin Bandung saya 2 periode. Dina dunia kapamarangan karena itu produktif menghasilkan karya. Karya-karyana musik dibukukeun di antaranya. Ganti-ganti daun, kanya kolot, jeung halang tanda, mengesina, ulang umpama lagu menang karna jeung nanoes. Lagu-laguna nu kakoncara nyaeta Isola, handang juang jeung seleban. Wakepoh antara Nabi Ahmad Sutisna dengan Aslina Pupus Dinten 1 Ting 28 Desember 2017 Dina Yuswa dan Juta namun pacaran ayeuna mencaburan kurang ngaji penting ku penting dirasain apa itu
Ulang sadaya pangtusap almarhumah Ibu Lis Komariah teh maestro seni suara Tatar Sunda. Almarhumah fungsi bidang dina bidangan seni rumahan Pajajaran yang tulisna Lis Komariah dina tembang Sunda kawi jeung celengkungan. Mojang India nembang Sunda. Bedah buku salawe sesepitan hariring karya Akun S. Wiratmaja. Itu tapi berbayar kalangan geni anu gelis indah yang duka dari diri rasa-rasa dedep jerit mama kejam hubungan ini masih surti mungahnya hadapi desa ngobrol tapi ngencing nada saling rindu mangke-mangke kamu dari tembong mangsatan cintindir silih baganti lir cahaya ketumbir
komposer Aisman Angkun Almonjo. Tatang penyanyi suara Upus dinten Minggu Kaping 15 Agustus tahun 2001 Nagiswa 60 tahun. Almarhum Budi Kawaro salaku seniman ajeng biara mengembangkan karya-karya Ramana nyaeta maestro karawitan Sunda Opo Koswara. Salian itu paduka dina karawitan Sunda khususna ngacak almarhum mugi istiqomah nasbi ketinggalan Ramana nyaeta mempelakun yayasan Cangkuil. Almarhum kantos miring awun mendapat gelaran awun pokok kemang pokok Aida Rosida Lukcuk Karya. Gelaran eta mengikuti salah salias program hidangan seni budaya melawat Pajajaran. Komposisi puasa. Biasa almarhum karena kegiatan seni budaya tempat Kalimantan lalu. Sepisan pagelaran hidangan seni budaya Rumahan Pajajaran Budi Rojo Panjang dan Tawisna Luis Komaria dan Tembang Awi yang Celengku. Kamu pokok memang pokok Aida Rosida Lukcuk Karya. Janoh jeruk kakak ibing. Bila saja karena lagu bukan aib kamu.
Kabupaten Sri Sora Takar Sunda. Kaping 24 Mei 2017. Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Dua lain jadi beres di mana? Telinga ke semak kuburan. Ada imah ladang-ladang dari pakai es itu malu boleh nyeri ada air. Nyeri. Menimpun arah ngerti aja dah kemudian. Dosa. Waktu ini baik dosa. Ngomong dosa. Pemajikan yang udah dibayar bulan. Wah, tinggal dengan kami.
Tuluy galur kapungkur beraskeun riwayat anu parantos kaliwat sok sanajan loba dodoja sarangan uyeuh makareus anu dipalar sapamunut di lurang sapanca di legana seni padalangan tetep ngancer ajeng tina ajen kadulunganana biar tandang makanan
Desember 2008 etelakan Darso salaku najar calon jeung Sunda. Fenomena Darso ahing pisan. Salian di karya-karya Darso dikaresep ku balarea. Sora, baju, gigi serta gayana ditaluhutan ku tangis calon atau Sunda liana. Darso diundur ku Maha Kawasa dinten Senin Kaping 12 September 2011. Itu dipanggil menghadap kehadiran Allah. Tah, bangun sing kuring tuhul. Moga pesen amnya. Gering sembatur. Hayang dianu di makam bener anu nya amanat. Hiji mah sama coret-coret nyieun. Anak-anak urang teh kurangan saban poe saban peti dicontohan. Saban poe saban peti baganoan. Jiwa amal jeung ibadah bekerja. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum jannah. Allahumma la tahrimna ajrahum
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hatur nuhun kasadaya. Pagidang nukong si Mangkong, lumulang nukong sinida. Salajengna dihaturanan kapayung kemenang wilayah pengajian di Rektor Universitas Penjara. Ibu Agustini Setiawati, salaku putra almarhumah Ibu Cicih Campurilum, kanggo nampi layang pengajian di Bapak Rektor. Semoga Ibu Agustini Setiawati. Selanjutnya Kang Yayan Jantika, selaku wakil keluarga almarhum Kang Darso. Selanjutnya Ibu Yayat Hani garwa almarhum Bapak Names. Keluarga Maman. Selanjutnya Ibu Yeti garwa almarhum Kang Wiliana. Ibu Yeti garwa almarhum Kang Wiliana. Selanjutnya Ibu Hajah Nena garwa almarhum Bapak Asep Sunan. Iya Kang Wiyah. Dan. Selanjutnya Ibu Popi garwa almarhum Kang Awang. Selanjutnya Ibu Biar garwa almarhum Ibu Biar Abang Pulawatan Taki Kusumaya Tekniknya Cicah buat cicah. Oke, wakil Gubernur Jawa Barat. Buat cicah. Hati. Iya, ya Asep. Oh, atas. Iya, Kang Karna. Kang Karna, Bo. Selanjutnya Ibu Kicil Sunan garwa almarhum Bapak Karna Yudi Brata. Papung. Selanjutnya Ibu Titi Koko Pulauan Kaki Bapak Tatang Binyamin. Ya. Selanjutnya Ibu Nani Pak, nanti gabung garwa almarhum keluarga. Satu lagi ya? Tabok? Selanjutnya Koko ya. Bapak Gugung Gumbira Caroge almarhumah Ibu Eis Komaria. Mohon. Iya, wakepo. Selanjutnya dihaturakan kanggo foto sesarangan sareng Bapak Rektor sareng Bapak Wagub Jawa Barat. Ya. Sama lu Pak.